Rokomanainya Lydia Okeyo wadhi nyime kae kod weche mamoko wacho ni e kinde mano ma chenro mar ndiko jogo ombulu e telo mokwongo e gwenge dhi kacha karumo pacho kae kaunti ma Lamu nyaka sani giyango ne gisendiko atamalo 62 mano mag jogo ombulu magin oganda maromo 5,700. Lucia Wuor nigi ler mathoth. Apisas mag IEBC kaunti ma Lamu geno ndiko kwan mar ji moingo 9,000 e tielo mokwongo mar ndiko jogo ombulu. Chenro no madhi mbele ute buche kendo igeno rumo dweni. Na nimependa wale vijana content creators that is very important. We have a KIT movement schedule. That KIT movement schedule is in all social platforms. All social platforms. But the KIT movement schedule alone haisaidii kama hatutashirikiana kama sisi content creators na wale registration officials walioko kwa ground. Mondo mi chop geno mar ndiko jogo ombulu 9,000 e jumbe 2 modong. Apisas go mag IEBC ka otel nengi gi jalup komisona Faima Arafat ochopo e gwenge manie chula kod gwenge mamoko e Lamu ka gin kod chokruok mar jiwo jodak makono mar wuok oko kendo ndikore kaka jogo ombulu ne yiero maduong' mar higa manyien. Sisi kama tume mpya tumeweza kuweka mikakati ya kuboresha usajili kwa wakati huu. Na jambo la kwanza ambalo tumefanya hapo zamani, maofisa wa IEBC watawaambia na wale ambao walipiga kura kabla na kujisajili, kama wataka kujisajili ilikuwa ni lazima uende mpaka pale kituo wataka kujisajili. Sasa hivi wewe kama ni mtu wa Lamu na uko Nairobi kule na mimi, ama pengine uko sehemu yoyote ya Kenya, you can register from anywhere. Na mara nyingi watu wetu huwa tunadharau mambo kama haya. Utaona hata wale wanaojiandikisha wakati wa kura, wale wanaojitokeza kupiga kura hawafikii ile idadi walijiandikisha. Chenro no manokelo kanyakla jodak mampeketoni, chula mapate kod chula maamu. Jodak ne oyudo thuolo mar lero gigo mamiyo kwan mar jogo mandikore ni piny kendo gichiwo dwachgi ne duol mar IEBC. Akuta kwa familia kuna walemavu kama 3, lakini IEBC changamoto kwenu ni kwamba hamkuweka officials wa kwenda kutembelea wale watu majumbani. Sasa mtafikia aje hiyo target yenu iwapo wale walemavu hawaendewi nyumbani? Maybe at least kukuwe na specific staff ambaye atakuwa kwa hiyo docket na ifanyike continuously voter education. I think will be in a better place na watu watajua umuhimu wa kupiga kura, kuvoti na kuwa na hiyo kadi ya kura. Chenro mar ndiko joluto ombulu ya tielo mokwongo mideno ni enhanced voter registration mitimo kod IEBC dhi mbele nyaka tarik 28 dweni ka imed jiwo oganda mondo kod thuloni mar ndikore kaka joluto ombulu. Lucia Wuor, Ramogi TV, Nairobi.